Play Pibaro, ipinang subhay pi sa piyit kami, pagkikubol baman kasi. Menta ka step ka khat arterik ujileu arjar arpoi ki Borsen Shah District kontobia ka Deputy Commissioner jong ka East Kasel District o Superintendent of Police City ka Congress Mary Kharpuri ka badairu ka EM in charge bat ka Hima Malem ba kontobia us em ki menteri ki la penlong ki jingjurep ki yaudo shwaban play ya katto kat ne ki dukan kumbala aila da ka sorkar nadu ka sngini kong ka khat sauterik ujileu Laban kedau baka sorkar kal ailat man play 40% ni kidukan haka jela hapo ka jingpek jong ki board district. Handrai na kaliang jong ki hima bat ki board district kin khot chwai ki nongshong demadan bakin batai pen snguthu shwa bakin ailat ban play kidukan hapo yodo. Ay kajing penslo jongki iwan sa ka kasi nang bangin laban wanra ay kajing penbet kababiang kabapaka kabidai bakayudo namang isuko bakayudo kali kataka kalau saya pun video tang baha ka jo ko namang bidang jadi haka lockdown idon kaman long pikir ba hagi yang baru menen ka sarkar kala ay ka hukum ba nakaliang sa district administration nila banpin relax yo pansya sa 40% non essential shops complete di haka ta hukum ni ko akan penbet nang ba kan ka complete kan long haringkat kian ki kendon ki bere ka social distancing ka mask wearing tingla yo ya ka jing ni present kat bat ka jing shim kya nakaliang jong i sim bat ka bagor kya changi ka Hima Malem ka bladon ka plan kuno bangin be bangin jir bangin identify kita kidukan kinu ki pan plih kan kusni bat kin se song kin se be knya ya kan ka jing kle bat internet ka 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 tayo kan in la bat sam up to 20% more up to 20% of non-essential shops dukan baru si katagi ang tang essential hadin katagi ay la dia bisa di hardware di electrical dimentani itu kalau ada kecing dawai di cari belum biar agricultural implement gitu kan biar tinggi orang ila em bat itu akan kemudian ba baru kita akan kita bagaimana akan membuat teknik kendon dia katagi wanita di kamu pengen clear baru si ingin kamu cautious ingin kamu careful dah Kim nakata wan ban yung benda ya kata. Karong ka ba min hap sempuat lihat lang banayay nakajintri lang ng isang baro ang ilapan ng kata arrangement ba. Kadiyan kini ka inspection ba nagaliyang ka jong DC na sinya ka inspector. Ringkat ako siya doon lang ka jong kayan badang jong ka Hima Malem. Ringkat documentary jong ka Hima. Nagaliyang ka jong ilong abang ilawan ni kini inspection nilaya mo jumbo bakum no kaba nila ban is kata ka problem jong kini tinongshang yung hindi ka jong kaporo di ban suko ba kani kapor kalong kabalong very crucial namar ba ngong long crucial namar ba hang ni haban chimkya habay day bat ka kagkya hoy habay day bat ka yo ko kadu ni haban kini hakajing one economic inspection kan nakalian ka jong DC sa Jinkia na taray hadian ba adon ka plan ka ba biyahe ka ba kuno ba ni play
ya ka ni ka kompetitif ka yudo ka nong ko we mong ko na kaplan ja jong ke gari kasi jong ibro ko we ke ndai ka lad ya ka kun kata kaplan ka ba nila ya perhad mentan but shen hadin ka affiliation ka meeting dalaray na kaliang jong ka district administration ke hangta nga parangin sala bangin ay ka isi kata decision ka ba ni sa ay nakaliang ka jong DC ikaw ay ro kalong ka ba kung may loong ba 20% ada play in non-essential kaya hanggang mo ang non-essential ko doon kaya nga try kung katong kata kaplan di yun sa play ya kani kayo but hanggang ito kaporo kabakipad ba ni nga kantuy kipad ba kabakiday kiba desa kini kinong siyang yo but kipad ba kibawan siyang yo hindi man nung kibad ka but in haban pikir ha but in haban buot iti protocols but haban buot iti buot lang iti kiba nakaliang ka district administration district council haga jing nakahingkat pa kajong kahimamalim lingkat ka ba gising nakaliang kajong miru yun iti enforcement mo namarba ka manpower kanong very important ringkat dati pulit CM ringkat dati enforcement but kung jo nakaliang ka district administration nila kular ban pinbiang kita ki ya ka manpower ba kumno bangin kotel ya ka yung ba ba kumno bante lakan ba umi kiyang dingtang unlum spread ang hatayo